Kreći desno, ajmo malo da probamo, evo vide, slab krene da kreći desno. Evo srce nikad. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Kako ide tu posao? Tip top. Klimatronik. Opa! Dobar dan. Glavni snimatelj je stigao. Evo ga. Morat ćemo na negdje Eurosport da te zaposlimo ili tako nešto. Onaj panj se zapali poslije.
Dobar je Aldos. Ovo je ekstra.